ulwazi kwalezi intaba noyivikela kwaye ngoba segcineni yena wabutha inyoni ebomvu wasebutha ibutha lingadumanga kodwa balisila likhona uSwela wasebutha uMadumelana wasebutha iNyathi wahamba ke emhlabeni kwasekuthi inkosi ibamba bukhosi isilwane sala ekhaya ukhokhothelo inkabe emhlophe yakwaSojisa uMagadavu wabambela inkosi le ubhokwa eminyaka engama-25 ndabezitha ebamba isikhundla sobukhosi lapha kwaba yilona buthela butho kwasekuthi mangena inkosi ke uLsiba yabutha uZulumenyanyeni yabutha uMasithelana ababuthwa uLsiba la ekhaya kwathi ke inkosi uMphuhlane yabutha uBulawayo yabutha uNsikayezo yabutha uNqobizwe yagcina ngoDibo othiwa uThuli lwamaBhunu osekuze impunga namhlanje eziyithi inkosi ke lene khona noma iya engekho uThuli lwamaBhunu kodwa ke ngokosiko inkosi njalo inike iyedlulisi yakhishwa esigabeni sayo ngenso ebutheni elilandelayo sike yabutha indaba ezekwayo yabutha ibambeni bafana yathi ibutha uAsjiki ebese benqunya ngeminyaka kuyo leminyaka eyedluleyo yathi ibutha uthathe esithathile yedlula lapho yabutha umoya phansi abantu bangathathi izinto mawala yathi ibuza ibutha ke abokugcina ubuza umlando ngamabutho ke lana ethusileyo Mageba mawuqala usubutha la kwaba khona ababuza ukuthi hawu kanti ngoba ndaze kabutha kodwa niyabona ukuthi umlando kwaMandlazi uqhamukaphi yona ndlu ebuthayo lena amakhosi amaningi onke lana kaMpande awu6 kubuthisilo kuphela sika 7 kodwa bonke abakwazi ukubutha bekukhona inyanga ke zamanzi empi Mageba la ebeyihlonishwa kakhulu ezintathu bekukhona inyanga yokuqala uSigwabugwabu bayibethi inyanga yethonga sesifuna isibongo sakhe Mageba sehluleka asitholi noyedwa sitshela ukuthi uSigwabugwabu ngwaphi bavele bathi hayi kuthiwa kuyinyanga yethonga yayinamandla kabi bathi kwathi makuzolwa impilo lapha eMsebe ilwa esethe inkosi kuyibhebha kahambe noNdlunkulu abashonise ey'ngedeni le wathe lapha kwasukelwa wasethi hhayi ake nime wasenza izinto zakho uSigwabugwabu kwaqhamuka iy'nsingizi ey'mbili ezalwa phezulu emkhathini yaqhamuka eningizimu yaqhamuka enyakatho zalwa yayi yehlulwa lena eqhamuka eningizimu yabaleka yaze yapheqa kwase uSigwabugwabu asibuyele ekhaya usenqobile uMagasa akekho empini ulapho uhamba nalaba besimama ubhekele babuya bengakafiki la uMagasa usethumela isiphuthumani nobiza indlunkulu ingabisaqhubeki engedeni ayibuyize nene uSigwabugwabu ke lowo obenza umsebenzi omkhulu enkosini yala ekhaya kuthube basumlilo awubasa udenge izinto zelibebomvu ukuthi gwe bese ihamba phekwalo uhambe khona lungashi athatha amalahle lana maye basumlilo athatha amalahle ebomvu akufaka emlonyeni acime onke lawo malahle angashi yena uSigwabugwabu ke lowo kukhona ke umkhashana wakwaNdlovu naba laphana ekwambongi laba oyizala laba omqashiyo umkhashana ukuthiwa umsuthu inkosi yayimthole ngapha ngenhle yabuya naye uMagasa uthi ube lapha ihashi likaMagasa lithi maliza lapha izithayilele laphana umaqhwakazi lithimle kabili bese lidedela amantombi bese liphenduka lishona le liyothi malishonele kube bese lidedela lona beyilona imkhontolo layo lihambe lize liyongena ekhaya bayeza bebemlalele kuthiwa usesekhaya bethi wedlule kanjani ihashe lalisetshenziswa zinyanga ezayiphatha amabutha la ekhaya ndaba ezitha kube khona uMatimane kwaSibiya okuthiwa watholwa le kwaSoshangane yabuya nayo inkosi la iyafika lapha imthesta ngenkomo idunele emnyama ethi Matimane bulala nayo inkomo
ungayithithi ngamkhonto ungayithithi ngasandla ungayithithi ngalutho iwe nje ulapha ayikhombe ngenqondo matimani lale genquke ihlinzwe kubona ukuthi bekuzinyanga ebezinkulu ebeyiphethele impi yala ekhaya futhi kayikho inkosi lapha kulelizwe eyaba namahubo njengonkosi uZibhebhu kaMaphitha bengeke ngisho ke esilweni esidala lesesihambileyo ngithi ngonyama akekho wayefika kuyena ngamahubo wayegagu kakhulu amahubo akhe abhalweyo lapha intombi khona amabutho khona amakhosikazi akukho nelodwa ihubo angena inkonzo yosindi sokuphele lapho angakwazi lokho kuphele ukuthi siswe kufanele kuba uvuswe lomkhosi wamakhosikazi uba nihube nigide ngoba basekhona abantu abazonibuyisela kulamahubo lana ngeke wafunde ngiwaqede kodwa nje khona ethi udongadilika ngiyibona inkonyane kaNdaba aliqamba mhla abasosuthi beqamba ukuthi awusidedele singene kwaNongoma wasethi uZibhebhu udongadilika ngiyibona inkonyane kaNdaba kukhule ngwezwe kwaZulu ihubo la ekhaya kube leli ke esihlabele esibayeni yezulu ihubo elikhulu ke lesizwe sakwaMandlakazi yabona bonke abozalo kaSojisa bakuba leli hubo uMandlakazi wonke edlula ke uyethokazi futhi bahuba leli hubo mabekhipha amantombazana noma kuyongcotshwa abanomzana bakhishwa ngaleli hubo uye kwabakaDomba uyothola basebenzisa leli hubo izinto zonke isebenzisa leli hubo kube ihubo lokuthi kuyabuswa enkungeni ihubo likaMaphitha lela isina ngalo bathi wasina ngalo noma esekhulile indaba ezitha engasakwazi ukusuka enqolweni makubekwe inqolo lapha ekhetha ngoba abanomzana babeletha intombi bezokhonza enkosini engasakwazi ukusubathu wayesesina ngezandla athi kuyabuswa enkungeni asine kanjena akhomba ngazi izandla yihubo akupheli namhlanje ilona elebungela abalobokazi mabengena lapha endlunkulu mayingakalisini lona akuhambi kahle kulo oyilandileyo ingane yabantu ngoba kumele ingene ngalo la ekhaya ukuthi abasekuzakithi bengaba nomketho ngezamandla lezo nkomo qoqa inkomo yohlawulela inkosi uCetshwayo ngoba nembono ephendukelwa kangaka nje waqoqa inkomo indlovukazi sithe uMaZulu nisayifuna inkosi yenu khokhani inkomo ezizinkulungwane engaphezulu kwamashumi ayisithupha wayiqoqa kumagasa wayihambisa le mase eyiqoqele zahamba waseqala ukuthi ngezamandla lezo nkomo ezawela umhlathuze ngamandla bekhona inkomo ziyafana sabela mntwana bakubiza eMgungundlovu ithi wafelana mntwana uNdaba uthethwe ngabelungu uyinkonyane yakithi ogedleni sidilika nasemaweni intaba zakoManqala ulunguza ngomkhonto kwabezizwe lelo ihubo elikhulu likaZibhebhu eligcina ngasahlatshelelwa nhlobo ngoba bayaphela abantu abalaziyo wasuka lapha eyolamlela esebule ulubele bulewe inkosi yakwaNyawo mayesebule ulubele wasuka ke thiyolungisa lolo daba laphana uyafika lapho uSambane usekhulula uSambane mase esethumele amanxusa mbizeleni akethe sizoxoxa le ndaba uthi ke uSambane hey thathani nazi inkomo imqeku nifike ningikhonzele kwenkosi nithi hawu sengimdodovu ngeke ngisakwazi ayisengiyinto engasabukeki akabathatha inkomo ayokudla nezingane ekhaya kuthe maye befika besho lawo magama kathe bemthathile bakwaNyawo bamfihla wathatha ikhulu waseqala leli hubo ke ngoba wayengase kubuya bathe bayigquba inkomo ehleshona kwaNomboni athi ebiyaZulu wayiqonde enhlanezo uye wahlale zenkomo ulunguza ngomkhonto kwabezizwe uye wazale zenkomo izizwe Nyawo wayekhuluma indaba yombanga ulunguza ngomkhonto kwaNyawo uHlomasambe ihubo elikhulu eliyisilomo esikhulu kakhulu ngisho amadodakazi nanasekhona ngoba obaba bonke bahambile kodwa ngababona basukuma impela noma engasahamba ukuthi usuma gaqenge ngamadolo mase kukhutshwa lena amahubo ala ekhaya akayiBhebhu njoba ngiwabala nje nabakithi hayi ukuthi ngikhuluma ngento engekho lapha kubenge lasemini emini endimhlane bayihlabiziswa na zonke imchapho
ushaba kwaZulu umubi ngani kwabakwenu uyaliwa undaba emambozeni bathi uyaliwa emambozeni kwenza nomhlolo la Mageba wamema umfowabo uzoliwa impi yasemsebe imboza la kwaNtuli indawo mayiselimemile imboza lavelela khipha impi ngoba wena abantu phela naye kakhulu uShomuza washona le emhlozi wawuzingela inyamazane walwa lapho ibhebhu wayinqobe uthe maseyinqobile impi waseqala ihubo ke leli ke ethi uMakhanda ngandondo wayozingela le wayebulala izinyamazane bathi heshe nyamazane thina sayihlaba yathi esehaya umfowabo akambulalanga kodwa sekhoma ukuthi unqobile yena yikho ke sekuqhamulela ukube undaba uyaliwe emambozeni ngokwemboza lena uphaphelwe enduna enkanjeni kwakubizwa impi kwakubizwa ibhebhe ebizwe eshowe inkosi uCecwa ifuna ukwethula ingane yayo udina uZulu imnikeza uthi hamba ungikhulisele na ingane yami ngoba sengiboshiwe ngazobe ngiyobuya niphesheya ma elokhunga ethena ngoba ngibizela baba nqume ngoba vele silwile kakhulu siqeda abelungu la konke engeke niqonde emangalisayo yenzakala kanye ngesikhathi uJesu ehamba kuphuma umphefumulo esiphambanweni la nyamalala inyanga ilanga lapha empini yaseSandlwane kwathi ma igazi seligobhoze sekuqakele kufa amahashi kufe yonke into uZulu eseqede yonke into lenyamalala ilanga emini libalele lashona ilanga labuye labuye konke lokho kwenzakala lapha mayesebizwa kuyibhebhu lapha eshowe uthi angiye sebethi cha ufuna ngabelungu bafuna ukunikeza ingane lena kaCetshwayo wasethi uphaphelwe nduna lapha enkanjeni simpini obalekelani yebiyangonyama masinyala ubano bengaphaka impi kulelizwe lakwaZulu nawe Mgungundlovu sisalbabu uphaphe ngumkhonto uphaphe manje ke enkanjeni kwakulapha kunonqayi eshowe lapho akayibuthise khona amasotsha sekubizwa izikhulu zonke zomhlaba wasengena uMagasi sengena ngaleli ukuthi ubani ongaphaka empini kulelizwe lakwaZulu mayi ngonyama ingasekho selifunde indaba silazi ngeleli impela lokuviva kwamabutho lena abezitha kube khona abantu abangizondayo baningi lapha ezweni ukhuluma koze egcwale kimi imbubo esikhala kwasekana lelo liqalwe umntwana uMagadavu elapha ebambile lapha esebuthi ingumezi kwakusuka amatshana nomntwana umkhwintshi nomntwana uDlaba laphana olokaneni okedeni bophela inkosikazi yaphikelela laphana oSuthu kumntwana umsheni bathi khona ngasahambi kade sesifuna ukulanda ingane ele bathi umshweni cha qhubekaneni kwenze bahamba bamlanda ma bebuya amabutho sebeza ukuthi uselapha kusotshodo wakwaDlamini laphana ngaphambi kwasemasondweni mawuzwaneno aphuma amabutho lapha shona le kwaseqala le imbubo ekhala kwasekana ma impi sibuya ke lapha ke iza mayila bathi yathi ikhala lapha entweni isinqe sempi sasisemsebe bathi impi yayihlomela ukwenzani bethi hayi hlomanga bethi hayi hlomanga namzukwana thina siyenkosini ize kude nasenhlanga kuwe la bethi nakwavuma izwe salishiya lakhile ngombango wabatwana impi kwangayokwenza bethi hayi hloma eyihlomela ukwenzani bethi hayi hlomanga namzukwana thina siyenkosini nakwavuma izwe salishiya lakhile
ngombango wabatwana bese bakhona leli hube elikhulu ke eliqambeke eMageba uDinuzulu ela mali qambekele kwasuthi mase kusuka impi lagcina selihutshwa kakhulu enkosini uBhokwe labuya ke lesala ngoba babe lalivele eqashwe ngabakaMandlakazi elithi emthethweni kulena kwamaqhwakazi kukhona umaqhwakazi lonola ngoba inkosi yayisibuyisiwe isila emthethweni kulena kwamaqhakazi wena uhlala nensizwa bethi khula insizwana bese bethi usilondoloze sonke hey bese bethi inhlelenyo nemnyama edla amabele uthi Zulu liyaphendula emthethweni iyakhulu ingonyama yesizwe laqalwa ke kukhona unkosi uDinuzulu la engumfana litheke manje efika inkosi uBhokwe ufika naye une-18 ezothatha isikhundla la base beqhubha ke bethi khula insizwana usilondoloze sonke uMagasa kagwazi yashendela nabezitha azafika 29 ngagcina ngawo bese ngithi ke ngalamagama ngiqonda ukuchaza la nkonyana ukuthi amabutho makuthiwa kushwa amabutho kushiwo into eyayikhona kulaya amakhosi ekhona namhlanje enamandla amakhulu kakhulu ongamele bese nithatha songathi nina cha makuyiwa nje emgidini ethile hayi sekuyibutho kodwa ayikho into ebihloniphekile njengebutho njengoba kuthiwa ingubo yokwembatha yenkosi sengiphawulile kabanzi Mageba ngithi ngizama ukuchaza isithombe okufanele basichaze sicace sokuthi yini amabutho aqale nini amabutho ngishilo ukuthi umntwana uzojisa komntwana enkosi ujama kodwa yena akazange abe nalo izwa libusa komntwana nje wenkosi kodwa waqala ukunikezwa izwa libusa lisuke emhlathuze ndaba ezaliyoma ngedala kupa uMaphitha wanikezwa lelizwe lakwandwandwe lonke liphethe uthema ngibuya eMalawi ngadibana nenkosi uMabhudu yathi indaba ezitha kade ngino ndunankulu uChisana lo wayondunankulu seretire ithi ngimangale ma uChisane enomlando ongakaloyo umlando nawo uthi uthola emuseum okhona ngale uthi ngifice umlando kaMandlakazi umkhulu kabi oqoshiweyo ngale eMozambique komele siwulande kulezi insuku ubuye use ngapha ngalawo magama nje amafushane ngibonge leli thuba eninginikeza lona mphathi wohlelo umuntu omdala ukukhuluma ngabe saphumula kuya kumthokozisa emayikhulumayo ndabezetha wena wohlanga wafela nemntwana sekubhekile ndabe sabambu